Done. Recording. Okay. Alright. Okay. Okey, salam sejahtera, selamat petang semua. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami di International Psychology Center pada petang ni. So, hari ni kita akan membincangkan satu topik yang pada pandangan saya, topik ni sangatlah menarik, sangat penting tapi sebenarnya jarang diajar secara formal, iaitu SQ ataupun Social Quotient. Okay, dan bersama kita pada petang ini, okay, kami membawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua penceramah kita. Okay, saya nak ambil kesempatan ni jugalah nak memperkenalkan penceramah kita pada petang ni dengan penuh penghargaan dan rasa hormat. Saya berbesar hati untuk memperkenalkan penceramah kita iaitu Dr. Edward Chan. Okey doktor, selamat datang doktor. Dr. Edward Chan merupakan seorang pakar psikologi yang berpengalaman luas dan memiliki PhD dalam bidang psikologi serta ijazah sarjana dalam learning science dan juga nutritional medicine. Okey, beliau juga merupakan fellow Malaysian Association for Psychotherapy serta World Council for Psychotherapy yang menunjukkan pengiktirafan profesional beliau di peringkat kebangsaan dan juga peringkat antarabangsa. Selain itu, Dr. Edward Chan turut berkhidmat sebagai ahli lembaga bagi Employee Assistant Professional Association of Malaysia dan aktif menyumbang dalam pembangunan kesejahteraan psikologi di tempat kerja. Beliau juga merupakan seorang penceramah jemputan utama ataupun keynote speaker dalam pelbagai persidangan antarabangsa termasuk Biohacking Longevity and Wellness Summit pada tahun 2026 serta International Society for Schema Therapy. Dari segi penulisan akademik dan profesional, Dr. Edward merupakan penulis buku, okey, contohnya Never Fall Out of Love Again, serta penyumbang kepada Handbook of CBT in Asia. Kajian beliau juga diterbitkan dalam jurnal antarabangsa seperti International Journal of Psychiatry. Okey, selain daripada itu, Dr. Edward juga mempunyai akreditasi khusus sebagai Reattached Therapist dan Amen Clinic Therapist yang memberikan beliau perspektif yang unik serta menyeluruh dalam memahami tingkah laku manusia. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita sama-sama mengalu-alukan kehadiran Dr. Edward Chan untuk berkongsi topik yang sangat menarik pada petang ini yang berkaitan dengan social quotient. Okey doktor, boleh kita mulakan dengan soalan yang pertama ke? Boleh. Boleh, okey. So, secara ringkas kan, doktor, boleh tak doktor explain ataupun terangkan kepada kita semua apakah sebenarnya SQ ataupun social quotient ni? Okay. SQ ini merupakan satu jenis EQ, satu kategori yang EQ, iaitu emotional quotient. Okay. So I think it was Howard Gardner, okay, who come out with the idea of multiple intelligence. The intelligence quotient ada berbagai-bagai jenis. Okay, multiple. Okay, bukan saja IQ, iaitu yang tradisional, yang berkaitan dengan logik, tapi juga ada physical intelligence, ada emotional intelligence, social intelligence. Jadi social intelligence ialah mengenai bagaimana kita boleh membaca orang lain, membaca diri sendiri punya emosi, dan bagaimana kita boleh berinteraksi, bagaimana kita boleh act upon pembacaan itu. Okay. Misalnya kalau dalam satu grup tidak ada perbincangan, ada suara. Tapi biasanya kita sudah ada conclusion, kita tidak payah make it explicit. Tidak semua boleh baca satu orang dengan lain, kita punya muka, kita tak
kita sudah satu persetujuan. Okay, so we agree. We can leave now. So ini merupakan satu SQ punya aspect, ya, kita punya the value. Okay. So you know how Alright. to read others, how to read yourself, how to Mhm. act upon it. Yeah. Okay. So this is mengenai SQ. Alright. So, apa yang saya faham daripada penjelasan doktor, nampaknya social quotient ni dia melibatkan kebolehan kita untuk baca situasi, memahami emosi diri kita, memahami Situasi emosi. yang ada orang punya. Okay, alright. Ya, Situasi situasi yang populasi dengan orang, ya, I dengan see, I orang ramai, see. ya. Alright. So, Ya. melibatkan kita boleh membaca situasi yang ada orang, okay. Kita Hmm. boleh memahami emosi diri kita, boleh memahami emosi orang lain juga, and memilih cara komunikasi yang sesuai, dan dia juga melibatkan tentang cara kita nak membina hubungan. Dan doktor setuju tak kalau dia juga melibatkan cara individu tu menguruskan konflik, doktor? Ya, memang. Kerana untuk menguruskan konflik, memang kita perlu membaca orang lain punya emosi. Dan Okay. tahu juga kita punya emosi. Macam konflik di Middle East ini, lama pun belum boleh selesai. Mungkin orang presiden itu tidak boleh membaca terlalu banyak orang lain punya emosi kan. Macam itulah. Ya, Okay, conflict alright. resolution, very important. Alright. So tadi doktor ada sebut yang sebenarnya social quotient ni dia datang daripada terma yang dibangunkan oleh Howard Gardner yang multiple intelligence tadi, ya doktor? Bukan. Ya, not EQ. MQ, multiple intelligence. Datang Multiple dari intelligence. Harvard Gardner. Okay, Howard Ya. Gardner, multiple intelligence, Yeah, Okay. tapi EQ they're popularized dari Daniel Goleman. Daniel It's not Goleman. created by Daniel Goleman, but it was Daniel Goleman. Dia menulis satu buku called EQ, right? Many years ago, and in fact he come up with a new book. Buku yang baru ialah SQ, Social Intelligence dari Okay. Daniel Goleman juga. Yeah. Alright. Okay. So, saya percaya yang sebenarnya ramai orang kan doktor, dia faham je apa itu IQ, intelligent quotient kan. Tapi kan doktor, apa perbezaan asas yang social quotient dan juga menjadi pandai secara akademik ni? Apa perbezaan asas dia? Right, perbezaan ialah IQ dia fokus dengan logic, how to solve problem solving yang tidak berkaitan dengan orang. Maybe mathematical problem, project problem, yang mengenai logical step punya. Okay. Misalnya dia ada satu orang, ini case ialah terbitkan oleh Tamacho, I think one of the psychologists, So this patient dia mengalami satu brain damage. Dia ada satu accident. Okay. Dalam accident dia itu selepas accident dia di rehab, kena rehab. Selepas itu dia punya IQ semua okay. Problem solving, logical problem, technical problem, semua macam dulu. Tapi dia satu yang missing, okay? Yang missing ialah dia punya EQ. Sampai dia punya wife pun leave him, right? He will lose a job even though his IQ semua okay, even friends got problem also with him. So from there kita tahu IQ bukan not enough. IQ is not enough, right? Untuk kita menguruskan kita punya hidupan. Kita walaupun kerja atau personal life kita perlu EQ, SQ.
Yeah, this is even more important. Yeah, so that is the difference. Okey, Doktor. Sangat menarik ya penjelasan doktor tentang perbezaan asas antara social quotient dan juga intelligent quotient. Jadi kan doktor, bila saya dengar penjelasan doktor tadi kan, saya terfikirlah, ada 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 tak seseorang ni dia boleh mempunyai IQ yang tinggi tapi social quotient dia rendah. Dan kalau doktor berpandangan yang perkara tersebut boleh berlaku, bagaimana keadaan sebegini kelihatan dekat tempat kerja, doktor? Right. In fact, IQ dan EQ dia punya existence is independent. Independent, right? They are not related. You know, it's not like you have high IQ, you have high EQ, or you have high IQ, you have low EQ. Walaupun setengah orang memang begini. Ya, do the autism spectrum disorder, autism, or if you used to call it Asperger syndrome. Ya, memang mereka punya IQ tinggi tapi EQ memang rendah. Biasa kita cakap mungkin apa itu the Apple punya guy, the nama apa sudah yang inventor of Apple, Steve Jobs. Yeah, Steve Jobs dia memang high IQ, right? Tapi dia personal relationship dengan dia punya anak pun, relationship dengan employee, semua big problem. Sampai dia pun kena fire dari before he found Apple, he was with another company, got fired also, right? So we can say maybe he has low EQ. I mean, you know, maybe we didn't do an EQ test for him, right? But his IQ is very high, and some people think, you know, maybe he has Asperger. Mark Zuckerberg is another one, right? Very high IQ. Why he invented Facebook? Kenapa? Kerana dia feel too shy to talk to a woman. So have the faces on the Facebook, right? to connect with them, to rate them, right? So high IQ tapi EQ mungkin ada problem. So setengah population memang begini. Jadi ini population yang kita kata, you know, autistic spectrum disorder. Yeah, so IQ, SQ is very much related to IQ. They are system quotient. They're good in system, in logic, pattern, tapi low in. Tapi most of the time they are unrelated. Okay, you have high IQ, it doesn't tell me anything about your EQ. You have high EQ, it doesn't tell me anything about your IQ. They are independent. Okay. Okay. So maksudnya kedua-dua komponen tadi tu dia tak saling berkaitan ya? Yeah. Doktor? Except in certain population like ASD. Okay. Yeah. Alright. Doktor, kenapa social quotient ni dia penting dalam kerjaya kita ataupun untuk kerjaya kita? Well, because dalam career, dalam pekerjaan, kita selalu kena berinteraksi dengan orang, right? I mean, there are certain jobs, right? Of course, where you are more by yourself, right? Alone. I don't know. Maybe, I mean, most jobs, you know, you need to interact even with your boss, right? You have one person, but we can imagine certain job, maybe you don't need much in interaction, right? Yeah. So yeah. So that's why in most job you cannot interact dengan orang. That's why your SQ is very important. With your colleagues, with your customer, you know, with your boss, with your subordinates. Yeah, semua berkaitan dengan interaksi dengan orang. You know, you are very seldom alone in any job. Yeah. So the extent of your interaction will determine the success because you always need each other for your job. A team, you work in a team, right? So if you cannot
get on well, cannot influence others, cannot motivate others, then it's going to be a problem in your job as well, right? Okay. Yeah. If you cannot talk to customer, big problem. Yes. Yeah, semua pun essential, even though you know your job, right? So yeah, so SQ is very important. Very important. Okay, doktor setuju tak kalau ada pandangan yang mengatakan dalam banyak organisasi, orang jarang dinaikkan pangkat hanya kerana kerja dia bagus, hanya kerana kerja dia cemerlang. Tapi mereka dinaikkan pangkat sebab orang lain selesa bekerja dengan mereka. Yes, totally. You know, kerana kita competency yang hard skill ini memang terlalu banyak. Semua orang pun ada sertifikat kan. So ini sudah menjadi satu aspek yang biasa, ya, common, ya. Everyone has a doctorate, has a master's degree. You know, it is nothing special. So what is special is the SQ and the EQ. Yeah, that you need, right? How to get along with your boss, with your client, with your team. Yeah, memang saya setuju. Ini yang lebih penting for your career development, right? Than your technical skill. Okay. So mungkin daripada penjelasan doktor tadi, kita semua pun boleh sama-sama menghayati bahawa sebenarnya kecerdasan IQ saja tu tak mencukupi. Tapi SQ ataupun EQ tu yang sebenarnya yang kita kena fokuskan ataupun utamakan. Yes. Kalau macam tu kan, very doktor? true. Yeah. Kalau macam tu kan, doktor, social quotient ni kita boleh latih tak? Yeah, that is another difference. IQ dengan SQ. IQ memangnya more or less fixed, they're stable. Alright, if I test your IQ when you are 6 years old, right? Sekarang pun ada banyak pepesan. Of course, the test we use have different score, right? When you're 6 years old, kita guna 6 years old punya standard untuk youth. Sekarang, kita orang dewasa punya, tapi dia punya quotient pun memang, more or less the same, right? So if you are like average, now it's also average. If you're high average, now it's also high average compared to others in your population. Tapi SQ, EQ, this one can develop. Okay, depends on your growing up environment, on specific training kita pun ada, right? Kalau you grow up very isolated by yourself, homeschooling, not much chance to interact with others, mungkin yang punya EQ, SQ akan tidak berapa tinggi karena less opportunity to practice, right? Atau your parents are very protective, always intervene, don't give you the opportunity to problem solve, conflict resolution dengan diri sendiri, dengan kamu punya kawan, dia selalu pun intervene saja. Lebih kurang peluang untuk kamu punya SQ develop. Ya, boleh kita. Jadi, not to worry, at International Psychology Center, kita ada latihan, training course untuk SQ, untuk EQ. Tapi first, kita kena buat assessment. Dengan tengok mana aspek yang kurang, yang lemah, supaya kita boleh customize satu training program untuk pihak, untuk team members. Ya. Okay, alright. So menarik sebab social quotient ni dia adalah kemahiran yang kita semua boleh pelajari. So maksudnya tak ada kata terlambat untuk individu mula mempelajari No. Okay. That's true. In fact, we have a lot of individual therapy as well at International Psychology Center, from children to adolescent. A lot of children with autism spectrum disorder, memang their SQ banyak rendah. Yeah, they don't know how to socialize, make friends. So we do therapy training for them. Even adults, some adults with Asperger syndrome, or very
lacking social skill for other reasons. Ya, kita buat training or in a group. So definitely, kita boleh buat assessment dulu and then see where is the weakness and we do a customized training one-to-one or in a group. Okay, thank you so much doktor. So sekarang kan doktor, kita nak beralih kepada segmen kita yang kedua. So segmen yang kedua ni saya nak memfokuskan kepada tema kita lah, which is tema kita tu adalah macam mana nak membaca situasi. Sebab tadi kan doktor dah explain yang social quotient ni dia melibatkan kerjasama kita dengan orang lain, cara kita berkomunikasi dengan orang lain kan, hubungan kita dengan orang lain. So kan doktor, apa maksud sebenar membaca situasi ataupun reading the room dalam konteks profesional ni, doktor? Ya, macam yang tadi saya telah mention. Ya, part of SQ is to read other people emotion. So reading the room means kamu boleh membaca semua orang yang dalam bilik itu, mereka punya emosi, dia punya body language, dia punya tone of voice, facial expression, semua kita boleh membaca. Ini saya punya buku, saya ada satu di sini. Memang all about this, Dancing with Crocodiles. Oh, okay. Yeah, Dancing with Crocodiles. They later put a link in this has been particularly reviewed in New Straits Time when it came out. Yeah, it's how to deal with other team members, your customers effectively, body language. Yeah, how to read others. Yeah, memang satu skill yang amat penting. Okay. So the ability to read the room masa kita engage dalam apa-apa bentuk situasi sosial doktor Yeah, do. Yeah. Okay. So yes. For example lah kan doktor, kalau kita masuk mesyuarat, okay, apa lagi isyarat sosial ataupun social cues pertama yang kita nak kena perhatikan untuk membantu kita read the room tadi, doktor? Apa social skill yang kita perlu untuk read the room? Yes, social cues. Is that the question? Yes, social cues. Yes. Well, actually, it is what we call the micro expression, right? The body language, the hand gestures. So these are all the cues when someone is interested in you or not, whether they're talking, they're trying to manipulate or they're telling the truth. Yeah. So any cues, right? So for example, their hand gestures, is it open or is it closed? Okay. Right? So kalau open, yeah, they're friendly towards you, warm, right? Kalau close, arti apa? Okay. Arti apa? Kalau tangan close? Yeah, close. Begini. Orangnya tertutup? No. So when I talk to you, I do this like Hitler. Oh, ya, mengarah. Orang yang bossy, suka mengarah. Bukan. Dictator. No, competent. Okay. Yeah, I am okay. competent. Yes. Okay. You follow me. I'm your leader. All I will conquer the right. world. Okay, You follow me. We will destroy everyone. We are competent. Yeah. Alright. So maksudnya social cues tu dia merujuk kepada non-verbal behaviors lah doktor? Yes. Okay. Yeah. So when we know this, then depending on the situation, right? Perlukah haruskah kita appear competent atau warm? Okay. Alright. So dalam situasi apa kita perlu competent? Bila situasi yang mana bos minta pandangan kita ke? Iya, tapi ini mengikuti grup apa. Okay? Kalau dalam satu grup engineer, memang ini sangat penting.
ya, Okay. satu engineer, aeroplane engineer, pilot, Mhm. ada war machine. Imagine Mhm. now Donald Trump, their war room, dia memang Mhm. mau competent punya commander semua kan. Dia Okay, tidak mau yang okay. warm punya Okay, orang. okay. Kita Alright, mau alright. berperang, kita mau tegar, right? Mhm. We have to be Mhm. firm. So tengok situasi. Kalau Mhm. a group of salesmen, ya mau buat sales, mungkin kita mau warm, ya, warm Mhm. punya situasi, kita mau be friendly, get to more sales. So depends on what sort of group, Okay. ya. Perlu Alright. kita Mhm. competent, ada warm. Tapi kebiasaan kita mau a balance, Okay. ya. Antara Kalau kompeten dan juga warm. kalau terlalu warm, Mhm. apa apa kebahayaan kalau Mhm. terlalu warm. Mhm. Terlalu boleh menjadi bahaya kalau kita mengambil approach sebagai terlalu warm. Yang kenapa bahaya? Okay. Bagaimana bahaya? Mhm. Okay. Hmm, kita Bagaimana mem bahaya? kita memberi peluang kepada uh, orang lain untuk mengambil kesempatan kepada kita. No, we would appear Mhm. macam that smart, Okay. dumb, Mhm. Oh. that like the dumb blonde, the dumb blonde, the dumb blonde. Yeah, they're semua pun okay, tapi tak ada otak punya. Okay. Too friendly, too warm. Yes. So that's a Okay. danger. Alright. And too competent, Mhm. apa kebahayaannya? Mhm. Too competent. Like Hitler, too competent. Okay. Sukar didekati orang lain lah, doktor. Kalau terlalu Yeah, kompeten kan, true. They appear cold, Hmm. right? Unapproachable. Yeah, so your team cannot get to know you. So that's Mhm. why not too competent, not too warm. You Okay. want to have a balance. What do you think is on Mhm. the group? Some group Alright. you need to increase competence. Some group you Mhm. need to increase warm. All right. Okay. So this mengenai juga verbal. The words you use. We want to finish the job. Want to be Mhm. open. Yeah, Mhm. you punya vocabulary. Yeah. Okay. Boleh juga kita gunakan untuk dia. Your tone of voice. Mhm. You want to Mhm. be very Mhm. robotic. Serious or Mhm. warm, friendly. Semua Okay. ini kita ini all part of it, Alright. right? Yes. Selain daripada penjelasan doktor tentang kompeten dan juga warm tadi kan doktor, social quotient yang baik dalam diri seseorang individu ni, dia boleh tak membantu dia untuk mengenal pasti sama ada seseorang tu dia bercakap jujur ataupun orang tu ada agenda yang tersembunyi, doktor? Yes. So ini mengenai lagi dia punya micro expression. Dia punya micro expression, Mhm. body language tally dengan dia punya verbal content atau tidak. Okay. Okay? Alright. Yang Mhm. senang dia kalau saya mau say Mhm. something positive tapi Mhm. saya shake my head, Mhm. jadi ini memang not congruent, ya. Yang English kita Okay. cakap not congruent. Hmm. Yeah, so it depends on how congruent it is. While there will be what we call leakages. Yeah, Mhm. leakages yang sudah bocor, ya. Hmm. Ada sign tanda-tanda yang telah leak out, yang bocor ini. Yeah. Okay. So So yeah. basically kalau non-verbal behavior tak congruent dengan verbal behavior ataupun verbal content tadi yang doktor sebut tu, jadi kita Hmm. boleh faham yang orang tu sebenarnya ada agenda yang tersembunyi lah doktor Yeah. Dia Okay. ada secret agenda for Okay. sure. Alright. Yeah. Macam mana pula kalau kita nak mengenal pasti uh, kan bila kita bermesyuarat kan doktor, kita kan dalam mesyuarat tu kita akan jumpa ramai orang kan. Macam mana Yes. kita nak mengenal pasti individu dalam mesyuarat tu adalah individu yang berpengaruh. Okey, dalam sesuatu situ apa tak kisahlah mesyuarat ke event, social event yang lain ke.
Macam mana kita nak kenal pasti orang tu adalah individu yang berpengaruh walaupun dia bukan ketua, Doktor? So you see whether they are listening or not. Ya, sama ada mereka yang cakap banyak atau mereka mendengar, sentiasa mendengar. Ya, ya, berpengaruh ini memang satu orang yang dia dah mau listen to all the different opinion, and then you make a decision, and say something. Okay. So we appear intelligent, and in future, if we listen more. Okay. Opposite, it's not that we talk more. Oh. So Tak that semestinya is, orang yang cakap banyak tu adalah orang yang berpengaruh, Doktor? yeah, Okay. that's true. Alright. Doktor, soalan yang seterusnya ni, saya nak fokuskan tentang apa bentuk-bentuk kesilapan body language ataupun non-verbal behavior yang kita buat yang sebenarnya dia boleh menurunkan social quotient kita. Well, if you don't interact a lot with others, right, and you are always avoiding invitation by yourself, right, isolating yourself, then you have less opportunity, right, to then practice the SQ for sure, right? Okay. So you need to take every opportunity to stretch yourself, right? To talk to others, right? So like when you go to, well, first of all, accept meetings, accept invitation to networking event, to party, right? And when you're there, stretch yourself. Go and talk to someone new. Oh, I see. Okay. Right? Practice. Yeah. Right? So take opportunity to do all that. Sebab saya rasakan, Doktor, kadang-kadang orang ni dia tak sedar impak daripada tingkah laku yang dia tunjukkan. Contohnya macam tadi Doktor katakan dia tak kurang berinteraksi, kan? Mungkin dia bila dia bercakap tu dia kelihatan terlalu dominan, kan? Jadi sebenarnya benda-benda macam ni mungkin ada orang dia tak sedar yang impak tingkah laku tu boleh menyebabkan persepsi orang terhadap dia pun turut negatif ataupun tak baik lah, kan, Doktor, kan? Okey, so kita akan masuk ke segmen kita yang seterusnya, segmen yang ketiga. Okey, segmen yang ketiga ni dia lebih bertemakan tentang macam mana kita nak membuat penyesuaian dengan style komunikasi kita ataupun cara kita berkomunikasi. So soalan yang pertama yang saya nak tanyakan dekat doktor adalah macam mana kita boleh mengenal pasti jenis-jenis personality yang berbeza di tempat kerja? Macam kita semua tahu, individu ni ada orang dia boleh personality A, personality B, ada C, ada D, kan? So macam mana kita nak mengenal pasti jenis-jenis personality yang berbeza dekat tempat kerja, doktor? Right. One way is you listen, you dengar dia punya content yang dia cakap. Adakah dia content lebih concrete, ya, lebih technical. For example, right? You're asking for direction to somewhere. See, is he going to be very specific? You go to the traffic light there, and then you make the second turn, and then you see this building blue in color. They're memang very concrete, but then specific. Ya, ini dia punya communication style. Ada setengah orang dia memang abstract. Ya, dia kasih direction pun very general. It's just generally over there, and then you see something, it's not very specific. Right? So this person is a very ideal people, not very specific. So memang kalau kedua orang ini, kalau yang concrete punya orang, dia mau direction,
yang dia punya orang memang dia tidak merasa puas kerana dia tidak dapat konkret punya semua punya dia punya bahan kan. Yang Okay. dapat dia ialah general idea, track, dia tidak fulfill dia punya needs, ya, dia punya keperluan. So it depends on that, whether we are so kita perlu tahu apa communication style kita sendiri, apa yang orang lain supaya kita boleh adjust kita punya style untuk menurut mereka. Lagi satu ialah whether we use more like warm or competent, yang macam tadi kita cakap. Kalau warm punya orang dia mau komunikasi yang friendly, yang bukan logic saja. Tapi competent orang kita want to get to the business, right? Straight to the point, how to solve the problem. We don't care about values. We don't care about pissing people off. We just want to get the job done, right? No hang around. So very different punya objective communication style. So we need to know our own and who we're talking to supaya kita boleh adapt, ya, supaya kita boleh buat alignment komunikasi. Yeah, so I think we need to end soon because of time. Is there any question from anyone? Okay. So saya membuka peluang kepada rakan-rakan yang ada dalam sesi webinar kita pada petang ni. Jika sekiranya rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan ada soalan untuk ditanyakan kepada Dr. Edward. Ada ke? Okay. So maksudnya kan doktor, penting kita adjust kita punya gaya berkomunikasi mengikut personality individu tu, dan dia sendiri menyerlahkan keupayaan kita ataupun kebijaksanaan kita dalam komponen social quotient tadi tu doktor kan? Yes. Okay. Yeah. So kalau tak ada soalan, boleh tak saya nak tanya doktor satu soalan? Kalau tak ada rakan-rakan yang nak tanya soalan lah. Doktor, saya nak tanya, kalau kita menyesuaikan gaya komunikasi kita ni kan, dengan mungkin dengan bos kita faham personality dia competent, jadi gaya komunikasi dia kena sebegini. Kalau dengan kawan yang bersifat warm, berpersonality warm, mungkin cara kita akan sedikit cair macam tu kan doktor kan? Bila kita menyesuaikan gaya komunikasi ni, dia dikira kita ni fake tak doktor? Adakah am I a fake person? Okay. Bukan No, because I'm a person with high SQ. Okay. Kerana I want to about objective saya. Objective saya ialah connect with you. Alright. Right? Okay. Good connection. Like you is macam elegance satu counselor. So kita tahu ada satu experiment. Ya, dia compare kebanyakan cara-cara counseling. CBT, EFT, schema therapy, semua kita compare, alright. Dan mereka mau tahu cara apa yang more effective. And guess what? Which one is more effective? What do you think? Do you know this experiment? Tahu atau tidak? Teori ataupun pendekatan mana yang lebih efektif dalam sesi counseling ke doktor? Ya, dalam eksperimen ini mereka buat comparison. Ya, semua cara. I'm not sure, doctor. Maybe you can enlighten us today. Yeah, so they found it doesn't matter. Okay. What is most important ialah rapport. Counselor dengan patient itu. I see. How good is their rapport? If their rapport is good, it doesn't matter. Whether it's CBT, psychoanalysis, what is more important is the rapport with the patient. What is determine the good rapport? Of course, is your SQ. How to read your patient, right? How to talk their language, how to be warm if they're warm, if they're very competent, and then you be competent language with them, you match. So this is what we call pacing and matching. You match pacing and leading. You go to the pace
and then slowly you can lead them, because as Mm. counselor you want to influence them. What's the point, Yeah. right? So that is why it's not fake. It is about knowing. It's a dangerous knowledge, of course, because people can use it for bad things, for evil, Okay. like Hitler, right? Use it for very bad situations. Situation, But yes. he knows. But he knows how to read people, right? How to manipulate. Yeah. So it's a powerful knowledge, but dangerous knowledge. All right. So we hope everyone would make good use. Right? Okay. All right. Mm. So, ada ke rakan-rakan kita dalam ni yang nak tanyakan soalan? So, kalau tak ada, saya, doktor, is it okay doktor kalau kita just nak tamatkan sesi webinar kita pada petang ni? Okay, doktor nak tamatkan Yes. Okay, alright. So, kalau macam Okay. tu kan doktor, saya just buat kesimpulan sikit lah. So, basically, bila kita bercakap tentang social quotient ataupun social intelligence ni, it's not about menjadi orang lain. Okay, dia bukan tentang kita menjadi orang lain, tetapi tentang menjadi versi yang terbaik. Okay, untuk diri kita dalam setiap situasi sosial yang kita uh, jalanilah berhadapan kan. So apabila SQ meningkat, hubungan kerja kita pun akan jadi lebih mudah, konflik pun jadi lebih terkawal kan, dan maybe dan I think semestinya lah peluang kerjaya juga akan jadi lebih terbuka. Okay, so terima kasih banyak-banyak kepada rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan dan juga Dr. Edward sendiri kerana sudi bersama dalam sesi webinar kita pada petang hari ini. So jumpa lagi semua. Selamat petang. Sama-sama. Kita tolong subscribe dengan channel kita, dan kita Alright. akan taruh link di bawah. Untuk course kita ada banyak, untuk group training, SQ, EQ, semua kita ada, ataupun terapi. Okay. Atau, certification courses pun ada, or accredited. Okay, tuan-tuan dan puan-puan boleh semak kita punya website sebab kita ada menyediakan. Kita akan taruhlah website link di bawah nanti. Boleh. YouTube. Yeah. Okay, alright. Thank you so much, Doctor. Thank you so much, everyone. Thank you, Ella. Bye-bye. Bye-bye. Bye.